umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan ari Kinshasa yasabye imitwe yitwaza intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Umwe muri iyo mitwe ni mama 23 yigaruriye Bukavu na Goma. Ubwongereza bwatangaje ko buhagaritse imfashanyo bwageneraga u Rwanda kubera gufasha mama 23, ibyemezwa n'impuguke za ONU, ariko u Rwanda rwo ku rundi ruhande rurabihakana. Umunyamisiri Laifa Swef w'imyaka 68 yajyanywe mu bitaro nyuma y'iminsi 150 yari amaze yicisha inzara. Uyu mukecuru yamagana ifungwa ry'umuhungu utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Al Abdel Al Fattah unafite ubwenegihugu bw'ubwongereza. Guverineri wa banki nkuru yo muri Afurika y'Epfo Lestica Kaginyago yavuze ko ibyago biturutse ku makimbirane avugwa mu bucuruzi ku isi bigenda byiyongera kandi bishobora kugira ingaruka mu byo igihugu cyohereza mu mahanga. Kongo, igihugu cya mbere gicukurwamo amabuye ya cobalt, yatangaje ko yahagaritse by'agateganyo kuyohereza hanze mu rwego rwo kugabanya igipimo cyayo yohereza hanze.